bismillahi rrahmani rrahim. darsu sappoy e nayaɓo on e nder deftere hisnul muslimi yo Allah hawrining e sowaba. hiɗen fewndi fii du'a naatirɗo on ka juulirde mo hewti ka dambugal juulirde ko honɗum o haani wowlugol e hino ɗo karama komin maaki du'a dukhulil masjidi naatugol ka juulirde. du'a naatugol ka juulirde wonande duhiiɗo e suddiiɗo kala naatowo ka juulirde e hino ɗo du'a on ko naatirte kon ka juulirde miɗa wowludemo a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim. oɗo tunno yona tuna faala ɓeyda ɗon. bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma aftah li abwaba rahmatik. yo wakkilo ɗen waɗen fof wakkilo ɗen hunjoɗen ɗi ɗiɗino nani. a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim. bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma aftah li abwaba rahmatik. yo a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim. bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma aftah li abwaba rahmatik. eyo awa firen non joni du'a naatugol ka juulirde nde no naata ka juulirde ko ɗum ɗo wiyata e hino ɗo firo mum ngo a'udhu billahi miɗa mawlora Allah miɗa fattora Allah miɗa bakito e Allah miɗa jogito e Allah miɗa jogito Allah mi bakito e makko. a'udhu billahi miɗa mawlora Allah al-azim Allah mawnuɗo on wa bi wajhihil karim miɗa mawlora yeeso makko teddugo ngon wa sultanihil qadim e polgal makko adingal ngal min ash-shaytan immodde shaytan ar-rajim raɗaɗo. wi'a kadi bismillah miɗa naatira ka julde ɗo inde Allah wassalatu e julde wassalamu e kisal ala rasulillahi woni e hoore nelaɗo Allah on. allahumma aftah li Allah udditanan abwaba rahmatika dambuɗe yurmede ma nden no windi nokkugo allahumma ighfir li dhanbi waftah li abwaba rahmatika mo ɓeydi ɗum hara ella alano ara e riwaya goo allahumma ighfir li dhanbi aw allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik mo ɓeydi ɗum allahumma ighfir li dhunubi omo ɓeydi ɗum ella ala sabu no ari e riwaya goo ko tindini wowlugol ɗum ɗon kadi naamu yo du'a naatirɗum ka juulirde ko ɗum ɗo a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim. firo mum on ko a'udhu billahi miɗa mawlora Allah al-azim mawnuɗo on wa biwajhihi miɗa mawlora yeeso Allah al-karim teddugo ngon wa sultanihi al-qadim e hujja e polgal makko ɓa no wi'e hari Amérique no foolano hitande goo kono joni ɓe fooli Allah kan ko hende tuma o foola sakkona ko hankin o fooliti. Allah kan foolaka ila alana laamu makko ngun fuɗɗode alana laamu makko ngun hattode alana polgal makko ngal fuɗɗode alana hattode kadi wiyetake ko a 1980 quelque Allah kadi fooli la Allah no fooli ado fof wode tawi kanko woni foollo nam e polgal makko aditingal piiji ɗin fof mina cheytani mbiɗa mawdoramo yo danda mbono cheytan arragim raɗaɗo no ari e fillayi ka lannode oɗo hadis e gaaɗo e abdoullahi ɓiɗɗo amrin ɓiɗɗo asimi on hadis on ƴetta mum wonde nelaɗo maaki si tawi neɗɗo wi'i oɗo du'a ka natugol makko ka juulirde a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim
wa sultanihi alqadim min ash-shaytani rajim si a wowli ɗum seytane tigi wi'ay hufida minni sa'ira al-yawm oɗo renama e an hande o dandama lan ñallal ngal hande fo o dandama lan e jasa a wowli ɗum ka subaka a naati ka julirde haray a dandama bone seytane e nder ngal ɗo ñallal hufida minni o renama immorde an sa'iral yawme dendagal ñallal ngal hande o renama yan yo e janon o duwa waɗugol no moƴƴine en andi no jeeya e ko wonata sabu da heedingol hakkude men e seytan waɗugol oɗo du'a naatugol ka juulirde no e nder oɗo du'a wa bi wajhihil karim yeeso Allah teddugo gon taw sino woodi ko ɓuri teddude Allah o e nder jeeke ɗen ka taw no woodi ko ɓuri teddude yeeso Allah ngol ala Allah ko o tedduɗo yeeso makko ngon ko tedduɗo Allah ko o tedduɗo bangeji ɗin fof ala ko fotata e Allah teddugol sakko ɓura ala koko teddi mawlorte ɓanon ala ko ɓuri teddude yeeso Allah ngol tawi no selli ka mawlere yeeso Allah ngon immorde e bone seytan oɗo raɗaɗo e yurmede fiiwota o lorru en ka diina me en wona ka anna men ko selli kon yeeso Allah no mari yeeso yowitigo e manguram makko e teddungal makko wa wajhullahu alkarim yaliqu bi jalalihi wa huwa sifatun min sifatihi dhatiya la yusbihu fi dhalika ahadun min khalqihi laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir o muññata yiɗi musidɗo mi yollitiɗo ga nder ga haalaji go almuhimmu komi faala yewtugol ɓaano woodi wi'ayɓe wajihillahi ko welayi Allah ɓe jaɓata firde yeeso Allah ahlu sunna wal jamaa noon hiɓe jaɓi kamɓe siforgol Allah subhanahu wa ta'ala kala ko o sifori hoore makko Allah towɗo on sifike ka hoore makko imo mari yeeso en jaɓi himo mari yeeso makko ngon no wayima kanko Allah no wayi noon wa aawa geese men ɗen Allah towɗon no mari yeeso yowitigo e manguram makko e teddungal makko hiɗen jaɓi ɗum ko kanko haalni en anda Allah ɓurimo kanko Allah en anda Allah ɓaawo makko kanko Allah ɓuri nelaɗo Allah on sallallahu sallam ko Allah sifi hoore makko kon nelaɗo on sifi Allah ko ɗum sifoto ɗen Allah ko alda e nandingol ko alda e ɓolɗingol ko alda e ittugol ko alda e firgol naɓa hara nano feñiri noon kono ardi noon ko noon wowlirten ko yeeso Allah firten ɗum ɗo yo Allah hollu en yeeso makko ngon ka darngal o holla en yeeso makko ngon ka aljanna firdaus ñande o ñande musidɗo julɗo ñande wara yiye Allah nde faalle yiide mutta a yiyemo nema ɓura ɗum yo Allah waɗa en ɗum Allah hollu en mo ko aljanna firdaus nam min ash-shaytani immorde shaytani hiɗen toromo yo dandi en bone shaytan ar-rajim raɗaɗo e yurmede al-matrudu min rahmatillahi ta'ala raɗaɗo e yurmede mo wowli ɗum nelaɗo maaki sallallahu sallam shaytan tigi wi'ay oɗo dandama lan hande ñallal ngal fof ɓaawo ɗum feƴƴenen du'a hikkiɗo on ɗon bisimillah miɗa natira ka juulirde ɗo inde Allah wassalatu e julde wassalamu e kisal ala rasulillahi woni e hoore nelaɗo Allah on julde e kisal woni e hoore nelaɗo Allah on allahumma ftah li Allah udditanam abwaba rahmatika dambuɗe yurmede ma nden yurmede no heɓo ka juulirde mo naati ka juulirde yo ɗaɓɓu yurmede tawa ɗaɓɓu arsike ton arsike wona ka juulirde ɗaɓɓete arsike ko ka laawol ɗaɓɓete ko ɗum waɗi nde goɗɗo yalti o yahi nde daaru si a watti yila du'a wowleteɗo on sanga naatata e du'a wowleteɗo sangal tata e naago juulugol e nelaɗo sallallahu sallama ko jantagol fii makko mawninamo teddinamo ka adna ɗo e kalahara ko jel e yimɓe ɓe woni juulde e nelaɗo wondude noon mo juuli e nelaɗo nde wotere Allah towɗo on juula e makko sabu ɗum ɗo nde laabi sappo man salla alayhi salatan sallallahu alayhi biha asran mo juuli ande wotere Allah juula e makko sabu ɗum nde laabi sappo ka nder juulirde ko ɗaɓɓete ton ko yurmede ɗon Allah ko wi'i yani ko nela ko maki ɗon abwaba rahmatika ay no dendangal
dambuɗe yurmede ma nden fof udditanam mi heɓa mi naata nder ton yo Allah udditan en dambugal yurmede makko nden Allah to ɗon tagi e musidɗo julɗo Allah tagi yurmede nden temedere o mari 99 ka aljanna o jippini yurmede wotere ka leydi ɗo enen e mummunteji ɗin fopp ko ɗum ɗo woni ko senduɗen yo Allah hokku yurmede makko nden ka aljanna 99 no mara ka aljanna e hino du'a natir ɗon ka julirde a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim bismillah was-salatu was-salamu ala rasulillah allahumma aftah li abwab rahmatik sida faala wi allahumma ighfir li dhanbi aw dhunubi waftah li abwab rahmatika no selli yo Allah hawne sawaba wallahu a'la wa a'lam